Ishabari saramba tebe n'umugisha abira kurire Mesahari St John's SSR kushangwa mu parishi ya Kakoma umuri Singiro district ha mukorgo kujweka abasaserodoti babiri abaru Father Gaston Muhwezi na Father Prosper Mpire boneza rwazi Singiro. Muteho umutima kurebango cy'umurashome mukikirize ekimurikirize mukegese kandi ekimurayegese mukitoreze emirukwegesa bibera abantu baruhanga egabo y'amazima asimira abazire b'abasaserodoti aba okubahayo kora umurimo gwa ruhanga muborwire nibagamba ururimi rwanyu bakatendekwa mukwikiriza bashoma katikisumu batunga konfirmasiyo babaterezebwa batunga konfirmasiyo baje mukurya konka mukama yabatorana mutukumanya habwenchatorine mwaba imbonano ya mukama imanyo bakumutina kandi aryabori kandi ndaganuze kabakwatanise nitwe baba bahereza besigwa bamabanga gawe ngumpaho abantu bawe bazarubusya imiziga batisimu kandi bagaburwe ahitambiro ryawe mukama abeneiwe rango mushoborozi wabyona akuhereza umugisha patiri na mwana na mutumo rukwera ukwata na mutumo mushawe kurikire mutumo umugisha umugandi abakazana bashabwa kwemerera no kwangera cyumukoresubwa no kutomere batarukumanya bigambirwe Father Rodovika Himbisibwe aharaka uyanda parisho mu misa yo kuze kiro cya Bikira Maria ushirire niwe buza okubuza is not arrogance okubuza kushana n'amara abashinja babujyana babaciga umukazi wamubuza urumaze yagaci yagirama okubuza kumanya ikiramade asa an intelligent question abana babishiki nabo hona behanangirizibwo kwe haro kwirukangira ibyo bugiga batarukumanya ibyakubasa kubaretera ubuzubu umwana w'umusigazi agitize eyo giseke mugire arajya kumutuganya wana aje nafunze n'umuzo otegateke kumwe kora rero modoka bakoma hindu ririya naruteraho ohereze gusinga akaruru ko kwate bendera ya NRM aba district y'Isingiro asimira abantu beshweke cyahabwo butashorora omadini n'enganda kuno kutuwa ushadiki kukuta mtibiri tuko kadanga dingi nyecha karuka shwana umkwetisa kwa afani ya nagira kwa chigambire nagira wano yomuyamushi mreche tuerinde tukunda bantu wewe tuchorejerere kumuzonga sinyane tutukumanya kudera chitambi gasha kwa ari waswa na Ruth Nwamanya.